Muraho neza mwongeye kwirirwa nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira kuri Sobanukirwa. Uyu munsi ndashaka kuganiriza ku mpamvu umuntu asinzira. Kuryama ni kimwe mu bintu umubiri ukora buri munsi, ariko abantu benshi ntibasobanukirwa impamvu tubisabwa kandi bikadufata mu masaha ya nijoro. Uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu nyamukuru zituma umuntu asinzira, uko umubiri witegura ibitotsi n'ingaruka zo kwirengagiza gusinzira. Umubiri ufite isaha y'imbere yitwa circadian rhythm. Umubiri uyoborwa n'iyiswe circadian rhythm, ni isaha y'imbere itwereka igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka. Iyi saha iyoborwa n'uduce tw'ubwonko twitwa suprachiasmatic nucleus SCN. Iyo bwije SCN ituma umubiri wohereza melatonin, umusemburo utuma umuntu yumva arushye ashaka gusinzira. Iyo yicuye SCN ihagarika melatonin, umubiri ugakanguka. Melatonin rero niyo gufungura urugi rw'ibitotsi. Dore uko umubiri utegura ibitotsi mu gihe umuntu arimo gusinzira. Hari ibintu bibera mu mubiri we. Ubushyuhe bw'umubiri buragabanuka, bigatuma ibitotsi biwunyuramo neza. Umuvuduko w'amaraso uratuza, ubwonko buhitamo gukora isukari, imitsi iraruhuka. Ibi bituma stress n'umunaniro bituza. Hari ubwoko bubiri bw'ibitotsi. Ubwa mbere ni NREM, non rapid eye movement. Ibitotsi byimbitse, umubiri uraruhuka, umutima utera gahoro, umubiri uriyubaka. Harimwa imbaraga z'umunsi ukurikiweho. Iya kabiri ni REM, rapid eye movement. Ni igihe ibitotsi biba byimbitse ariko ubwonko budasinziriye. Niho inzozi zibera, ubwonko buba bwiga bukibuka. Gutekereza neza kukiyongera, umubiri uhinduranya ibi byiciro inshuro nyinshi mu ijoro. Impamvu dusinzira, ubushakashatsi bwasanze impamvu nyamukuru ari eshatu. Iya mbere, kuruhuka no gusana umubiri. Ikaya iraruhuka, indwara zituruka kuri stress ziragabanuka, umubiri ukiyuburura. Niyo mpamvu ibyutse wumva wabaye mushya. Iya kabiri, ubwonko bukora reset, ubwonko bugakora isuku, ubushobozi bwo kwibuka bukiyongera, gutekereza neza no gufata ibyemezo bikarushaho kuba byiza. Iya gatatu, kuringaniza imisemburo. Ibitotsi bigena imisemburo uko ikora. Imisemburo yo kwiyongera k'umubiri, growth hormone, cyangwa se imisemburo y'inzara itunganya inzira y'ibiryo. Reka turebere hamwe ingaruka zo kutaryama neza. Ushobora kugira ikibazo cy'umubiri uhora unaniwe, kutibuka neza, stress ikabije, kurwara vuba, kwiyongera k'umubyibuho, indwara z'umutima, gucika intege, ubushobozi bwo gutekereza. Kudasinzira bica intege ku ngufu z'umubiri n'ubwonko. Dore inama z'ingenzi zo gusinzira neza. Genda kuryama igihe kimwe buri joro. Gabanya kureba telefone mbere yo kuryama. Irinde urumuri rwinshi nijoro. Winywa kafeyine ku mugoroba. Fata umwanya wo gutuza mbere yo kuryama. Gusinzira si ikiruhuko gusa, ni igikorwa cy'ingenzi umubiri wacu ukoresha buri joro kugira ngo wibuke cyangwa wiyubake kandi ube muzima. Iyo dusinzira neza, ubwonko butunganya amakuru, umubiri ukiyubaka, imbaraga zigahinduka nshya. Yewe ngayo nguko rero, abantu mudasinzira muzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Jye nari kubw'Imana Jean Claude, iyi ni SF Media TV. Inkuru nakagaruka. Stay on touch, wibuke gukora subscribe, like na share. Ndabakunda.